Unong ay buit bat nong ay Ktian Confederation of Khasi State uba John F. Karsieng ulapun pau bah kisnam sejak nais pa kanai pupra sejak nais pa kanai pukundai klami ke jingetai ladang don kam ne em yeki otomos district council hak jela meglia daga ba kado bah ndriu pukundai tili kisnam kila tulun nadu balathaw yeki lengba ka khnet ban riu jong kariti sinchar kari India ulong bagi district council kimanra yaka jimentoy bat bun kam hak ji kiu yingli yingsaw Ringkat kijingan tho baki MDC ban aireng hak election MLA bat kumjuru ke jingmi seng sain perthai nak hasil satama district council ulong ba kani kapau syai ba ka council kadai kata kaslam puli ban thau seng sain perthai ha ka chu upor ulong ba ladang don hapo ka chala asam le se dang don kam ya ka district council namar ba sha sanchar ha ki wei ki ai ki jumtoy ki banglayo nak hasik sidul ladang i bishar bata boundary dang hasun Lagi pas kenduru dan bok ke dan kami kalian transfer of land regulation act. Dang mentah kita berkaya ikalan bil. Mo? Dehende kita council hawi kalian rekam deh kata kendo. Kadai tangkan open scam ya kajing bat kendo ka tidak setuju ini. Dikai ka hak trading license. Ru ngapan ini ke polisi ke scam tu. Amtip. Let's see if ini kabidia piti punya keli kai ka percentage hakiti ki trade mata haba uladon jungi banang ban play ke dukan spare part kali dia ada ka discouncil tentang I license trading license ni ki bomdai kasi kiladon ki riulum jungi ki bala ban tribun ki jat trade dai Dikai ka policy, kai ka percentage ngami pa ka website fi. De ladagi phai shaka ka forest. Kat kum ka ikhtiar jo ka six schedule ka forest kadai ka ba nadong sadong kadai haka bor jo discount. Handrai nadu ba wan ka FC Act 1980 kala take over no. Ka discouncil ka long tang ban lek ban shu. Tiet mohor ya udiem ban ITP tak kata but ya kata have approve ya ko working plan ini berkoi have approve da CFO jong ka state forest tekan ka te kamera semua ban challenge ini kerpung ke schedule ka forest kari 100% ka subject jong ka discount ka ngiakran ya tingkat siam mengiapas ke resolution apa assembly ka primary education ka di jong ka District Council. Hoi, hak bide bakam bakimdan pisah, kimdan ga mau kami mismanagement gini kata, kadang ga Ranjan Data Commission, hakisnya prapo, kata ka commission hidu justice data ni maklama, tiki rekomend ber take over na state, tika state ka take over hak bide betul lop ke management, kamsim khang ya ga District Council pat, kat kung ka ikhtiar juga District section itu, bakin pinmi iki kot jimpuli hakikitin kasih ni don ka kasih department hapok ni hu mentani mo ki profesor gidan tu mata pin pai shinu pin keli mo ka kot phang ka sanchar tanrai jungi dom betul kam don kamud iu do basno daya tai mata dengan kodifan mata dia ka schedule kalong kumba klemdon kadang kalong kumba klemdon ha te kata kadai lagajong subject nyat kata kabut ha hagisnam kandai phofra kandai kondai ngalami bandawa ban pendu noi ke council lata pinangi kan mau namar ngala khot ya babun ban ya tai mo ngakan mau ka KSU Hakapot jumpa sembul, hapot talent club kipulong ya ka debate, la dang don kam ni em, ya ka District Council. Tik ini, yang ini lah san hapot ka san pertai, balik pertama bahkan ni ketika stik cuci beriu. Hendak kamu beriu bola puli bola ngam bola bami ketika kot schedule buat ke constitution di India, kat bangalai ban soto. Masyam ka kala do ka
relevance. Ngabu ko jingkali bahadu mentas ha Khasi Hills ngidon san pu South Liki hima. Nimpala ban codify ki berkhoi. Kai gada. Mde buat join MDC ti kidi ngi lai pungut. Kidi yo dak tulok. Kita don ki officer, kita don ki plidar. Hajing sya kala di menlong ka jing bakli jung wei MDC ba so sarong ba ka hima jung ka don ka an kepada internet. Ka act bat ka rule. Tersosi ban ong baki act ki rule budam ta ki tik tangi widi kakam jet sodar jet im jing lindo. Ni da pais kakam kundok siap da pais angka kumnu bandum dorbar hima kumnu bandum dorbar ra kerang. So ni im ha ka jingya ki wing li sao pa. Te ngaso ban ong ba boundary te to kelat ni boundary jum hima nan bu ko wi jengker pa ba ju phi hatu ka district council ka don nem ya GPS map jong ka 6 schedule jong ka kala di bendon jong ka United Khasi jang dia dan ado dam baklangan do pusau do pusan ka pia no due to political reasons kawan no ka Khasi Hills Autonomous te dak buburam mi kirang ba to pidon nem ya ka GPS map jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ngalamo teng gi ong ba ngi daya khot ni ki hima na klet chai hima de phi ga district council pidon nem ka map jong phi but hakata ka map ti pidro em ya ka map jong ki hima ta ka long kan ya current boundary kilala ban nem ta seperti GPS mta po shibtai ada ki kwa nya current boundary kita pensai ya ka map jongka Khasi Hills Autonomous District Council kumbaga di belum tahu state government manang ya nak lenti mele ka schedule ka don nak jongka map sai ka ni ta map Giant Hills District Council sai ka map namar de khaja manga ba phi ga dulir ka ya khaja boundary te na poi haw dorbar sim ti sai dulir lani porom ashlok to sai dulir te phi ap sai dulir ngap sai dulir te kisiam ha bakile khmat ka sokar sai kan gani di ka map changa pindak ap ka map hima ta khmot pindon kot dan sla denem dei ngapan chui hoi ki pinmi kalendar Sekarang perlu pisan pinmi kalendar pinmi ka map engage consultants hapo ship kanu tayo kan simpor man sinai ka map jong hasil di council lai po konsulsi pi te kini gilom ke ba hanga hiting asong ka jai benri ko don kam ban yak thir ya tai bha halor kas ladang don kam ni am ya di council asosi bon ong ba ngalabu jingkai haka MDC ko belada naka life kongul MDC kontok youtuber susi arphon rewot kiele election MLA bagi kan mahu baka miru ka parti political party no body council tikamun kani kalalong purely a political party based institution kadba kani gawai pada ka jingsen syar ka badai ka partyless traditional institution ka priority la dai kumno bangan long MLA kumno bangan long kota kumno hi hoi kam ka basni ko ba tikamut ya ka kam ka baka constitution yo India kalapan kamti haka sik schedule mo bakin long giba mo bakan long ba kaban penklan pensan codify kini ki thod di kirti dustur kim shimlale igni namar bakini ka priority ka di dagoi pa mahangni te ka di election telesi ladang ide bandon kum gani ka district council
Hato la di penduk no ne am ya ka jinglong parti ni. Lesi kan ka. Hado la di ben ya khle lang. Ya kinau mi khmat ha ka ni. Ki kli nong senchar ban syong lang ha ka diskons. Namar ki syong ngai bakam trikam. Nama kani kumbakalong mentah ka David Tick tang kitu giban yele ameli. Parti kumni kumtai kan ya. Ladang gidang don po Assam tel esi ngidon kap ngaris council. Namar isa senchar giwe. Bat kan mau bahasa kowe ngapuli jadi jingtho ki kot jong u arkitek ubangi ong arkitek mo bolas sandur ya ka sik schedule lead reverend GJM Nicholas Roy kay kanongrim ka argument jong GJM Nicholas Roy pidim kamau baka assembly jong ki Federation of Khasi State la de jet la de long election ka assembly ka prap nyungut rai namar baka ka job kaliang jong ba joy haka jing penkhi jo ka Assam nama ki thung minister yi video kama tegani ka assembly la play do governor house of Khundai ka jing kulmar ka jai beri jungi ka long ta ba ka la play ka ni ka assembly house of Khundai ar Khundai tarik April one governor play ka ni ka her kalama India ba kalama jo federation Nri bakamrung kampa ko ai pok constitution gerindia kan ni kalong ba bom dan nongrim so kalong kamdan jing itu kami man sik schedule ka argument jong ba joy kalong to have a united Khasi Jantia namar ya kani ka Federation Khasi State ka argument jong i king oh basoi tangki arpusan tikitang don kita ki dolai kitang don mo dan rei haka ayu la don lupa khandon kabasau kabaong baka swa India kan sya ya baro kitiki ilaka kibutan syabar jangan di GSI bikin senok lang but haka shitarik September kat kandai spa sapunyo 1 September 47 ka jingalang ka heba hapo juai ka baki balalum da Jantia National Conference GNC ki pass ka resolution ban sno baka federation kata kaya si Delhi dan dari namar ba kami gini ka khlan ga agiban namar ba jo ri dan po parlimen atau por ki Khasi State nan brio ka objective jumi kalong ban ai ka united Khasi ka wei ka jing sensyari Khasi Jantia rai kata ka jing ang nu jong ba joy ka feel no namar ha ka politics house nrup saw ki pen pat nyo ya ka jadi ya hatu dang long relevant em haba u arkitek ulakwa da kawi kadur ke ban penyeteli kabumut la dang asim da nongrim jong arkitek jong ke 6 schedule ru kamut ke 6 schedule kala long ke bangim so don kamsu lesing hab don no da kawi